Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. BGP Rumah Suram. BGP kan punya kertong lah kan keputusan ajar tu. Ya, Indonesia ngambil presiden dari BGP Mosura. Baru kita ngadai step presiden, district presiden juga iskasil. Sama mentang ngalak don Asia State, kumu extend member di state BGP. Jadi kajong ni mana buat presiden juga. Aduh mentang ni ngingap Bandung Suai dari komiti, bangin ejek mayu presiden dari mandal, Mosura mandal. Kau bentuk lah ke BGP kan punya kertong ni, ya no ki. Nak kalian jungi ke BGP parti te ngilati kena ba nama Mosura yang happy berpenian kertong. Kata kali itu saja. Ya no mentah kan punya. Dan kertong Haduk mentang impat rai. kita kertong sini pula pun hini pula. Nak kalian junga ngadai ubreu jong parti, noktre jong parti. Ngada ke parti. Na ai kum kata kalat menong Mbak Daniel. Pihak pania kontes nama Mosura, lani di pai ba ki ibet ngam pania kontes nama Mosura ngalong balak loy. Kertong jong BGP. Jadi mentah BGP kayak kertong namsa. Kita baca ke Mosram kursi-kursi. Ke BGP berobor kam juyang hakinu binu ki isu. Ke BGP ke isu jong ke BGP hi ke development karoi kampa. Nomor panilek persyak iki basnio nungkong idon kami karoi kampa. Pada karoi kampa kam don. Kalamut ki barokah kimi jigsnio bahar kom. Ngai nuksa kum kena samla lada udon la kajong kam kajam. Uni uklet lagi kam skoba partai. Pun kam ba utrai. Tengah katadaung idon kam menolak ya ka development. Kemudian jika manduk mentah nomor baru mentah pimpat pendidikan kertong. Dari se pimi gerpor yo. Pimi ke por berkelut ada pimi api. Kawe ke bangakwak ban keren bat sipai jadi bentuk. Barokoi na bakiwan ke politics idon kam ban sina kalendar. Nomor bun lagi kertong Ihapan sina kalendar kadaw kolong ba ya ka kerteng gila ban yoslo tang bayu bro itu. Andrai habede Pak Daniel ya ka kerteng ru barok kitip ba ya ka duru barok itu. Nomor ngamdei ubreu bami buana inai ngadei ubreu badan hang dia kondisi ubahe basan ba im batrai bakta ngatrai barok hoi lada pikili hakanu kanu ke benta. Ladai segi tang garu lani tang badan ki hajong lani segi tang war lani segi tang mau sunram lani segi tang super sepang Pak Daniel barok gitu Pak Daniel. Baru kiting ong bagi BGP ketika way mau isu penting banyak ba. Pesat Kristen di pensai kum no Pak. Lihat mo. Habis berkini isu tangkan di kowe ngakwa ban percaya pi. Lada ke BGP, kadai ke parti ke persyak Kristen, ngabu ke jikliak mat jumpi tentang kipres mo. Menin haba wan ke lockdown mentang Arsenal. Haba ke Surkar India, ke Samkhau, hato kalau ada jik kerpang tangi Hindu ban aikau ne. Iki Kristen berol ailang. Haba lada iki Kristen berol ailang. Lada kiskim bakwana sentral ailang e berok klem da nyau. Badai Hindu ne de Kristen ne de Khasi ne de wei. Kata mut berok khoi kene ke tangkap political propaganda. Kepala rimba. Kepala wanra apu ndek tang state jungi hanut ke si berok wei. Kene ke propaganda gilawara. Nomor panilek persyak ke BGP kim don daw ye nomor belai ke BGP ke parti ke matrai. Nak kata ki penting kok tempat ki paida tang da kanehi banong ba ke BGP ke parti Hindu. Hanrai kamdon jigsisha nomor ke konstitusi juga India rukam sya election commission rukam sya lada kalap bakadon kum kata. Ini cuba.